Okay, they can. Anyway, to New York, as you. Because you're going to get okay, they tell about. Yani, you okay? They are engaged on that. If you dare you, okay, I will be Nanga. In the Vindela, oh, the way better Nanga, and hello, boy. Okay, to Gaga Yeso. Gaga, on a yesu mwana no kuweta akasio na kwanye ona nizani we na ndunye mba mazoma mba ibo ngaleko ziba yesu kake wa mudeu kama tinye yesu owezi yesu ndatwana nakila bualigile ndengali waligile ya mundu enda na mau ayikindu ja mundu wa hausa ekundu kwa mundu wa koma tuyaona bandu aisuka na bandu ona mubetike moji ja muzamalia jonyera jona babe chambe ya juice siya marani hawa siya iyanga ni yesu ajona tene uzi agwa akora vyondo mambo ni venja yesu ay 100% human being human kuyo lo ande na ay 100% godliness so a human being no affect ya ungodliness ungodliness o ka affect a human being you balance ya siele mukona bebinda wabindije au mamukozo ebinezu yangale kwa human kwanza monoko leo saitani ayangale kwa nwengi ya mondo ino azongia ukawa mtingo nikalando mele ba yesu udo nene yesu ayindizikazo abantu awethe ano maikuelewa nichaukela kitu ma yesu atanambewe na niambiwe enda uembiwe zwati na kawaida la weta mundu zile lake wa muma no mumie na kuitambiwe na kuma of course ngoko ilongite nganambuye owe ngumie yuba uye andu mayelewa yesu okite na wo wa mundu ambio siawa kindakame ita mundu ngai no bala wa biloganisie embewe ekianewe nuna kana kene ekiye niwe ekiyesu akitio sia na mundu ume na kene ekiye ngaida moza kena yesu asiwe yose jago aitwa mwana mundu muraiba ugoye mundu lambie oyeze buno era munemeye na kana kambe ngaida weze ela getiyeze so you yesu ndani mi wa mundu I 100% na wewe mwene ni waisinye ndimo the bonivenja ebundisie muno aro no neto ibe tangana ni beto ni we ni kat tu no neto we na go ka na ndo metro ni asa ukonena nako nikana ndukeze nyembo nivenja ndiza kwenda kwitha netu ni utebo no yetu no ini mbo wazizi wono bya uthingatiwa ko etune ayo bya anazizo ona wazizi wona wo bya uthinyangatiwa haya nabazongea ta yesu wewe wazizi wona bya uthingatiwa songia oyo ekole kwesongia wa wengi ya yesu akoliliu enda na akyo mukulie na kwa yesu ndimo tutetie ugani kweta msalaba mbona veja mona odie tu ngena ndagwa leko tegemea ono kusiaze ti wo maybe ngai kusiaze onzia asiata ndikole tie ngai kawaida ya binadamu kawaida ya mundu takwa naku ekonda labo ebeta la kwani ndi mundu agwa nakone kole tie tiongo kuya you mundu
aziolongi na kumudefine kana kumuelezea na zindu ile kila we nacho na kilote nacho nongwaje ningukwate teneza mupyudwa na niteneza kila we nacho na kilote nacho kila we nacho na kilote nacho ni zindu mbinge ndanga zega sine musomwe na degree ngawangela abantu uthi musomwe na ndabi kacha ukwali ukabanga abantu babangela abantu uwe uyani nokwata musala babanga owathi inde athamakita kana kalete ndendakwata ngamubangela abantu mujanja no nyusa ngamubangela abantu babanga abantu mujanja ndanyusa babanga abantu babanga abantu uyanto tusiyase so yunya ngawusisi yunda mebo makwa yu tamondo kanzisye no nazi Asia no nazi ngani ngudie na ndo Asia ugena ukulia niwona hata wisa kwithe tu ndebo idugo ya tume ya I know what ni sai sister zia kunezia asha enda huko